अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपनगी मिनट कुंथ्रागी मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा अमदि एप्रिलियागी अपांबा मॉडल सिंग सुपनदगी लुपा लिसिंग 10 खक्तंग पुथोकपिदुना लोन ओइना लौबा याबगी खुदोंचाबा पिजरे अकुपा मरोलगिदमक कॉन्टैक्ट तौबिराउ 9089895330 अमदि 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैवन अमदि संगाइप्रो खुदोंचाबा सी मांगनबिगनु मसिमक कॉन्टैक्ट तौबिराउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई Commentator ELITETV news and commentator videos so ham taram lok chari mari ng sim fala pongo pau se singda kari kari mari pau of the huina se ham dele basi pona pam da state force down na central forces sing kudeng thingai oi bam phom kuthani panda deploy tokre su gila lobu sing center na akan be action logo dori security ga mafam ahum da khuthong na kre kuki la lobu gi mai kai da asi na yaw kre government ngam drabadi lantheng na bathok lagani SPPM तांखुल चनु सिंगदा खुद थागिब सिंगना सिंगदोकदबनी हाउमी UPSC की परीक्षा ले खुमतम पांथोकनी इंटरनेट की खुदोंग चाब लोग यागनी हाइबु फुमसिना खोय पोंगना फंकी मरे पावरे मथंग लेबि से छना लेबक्ता इरांग थोकन बम मफम कुंथा निपान दा स्टेट फोर्सिंग थाजन बाहौखरे लानमीना खुलाई पाइबसिंग मथक्ता ऑपरेशन चथा बाहौखरे चीफ मिनिस्टर फगाउचा इखाई लानफोंगा मानरे पुंग तरुक नोमै कापनखरे नोंथिल पोबोपता फोर्सिंग ममांगदा फगाउचो इखाइदा युम 33 मई थाखरे लैथान बोपी लिगली कैथेलदा हांगबा MR की पोस्टा कुकी मिलिटेंट सिंगना लंदा रखरे इंटरनेट थिंगबगी मतम सांगदोखरे मिश्रागा वरी सनखरे रैली तोखरे हाइबसिना खोय थनालेबा की मरु पावरे पथंग लेफि संगाई एक्सप्रेस ता सु ग्राउंड रूल थुगाइबा सिंग अमेसे नाकन मेक्शन लोगदोरी मफम कुथार निपानदा कंबाइंड फोर्सिंग थाजन क्रे चीफ मिनिस्टर अथुबु मतमदा अतोम सबरेंदा पथोपियु IVST स्टाफ सिंह गवर्नर को उनखरे युम कुथारो मई थाखरे पुंग तरुक लोम कामनखरे हाइबसिना खोय संगाई एक्सप्रेस की मरु पावरे मथंग लेबसि सेल एक्सप्रेस ता एंटी नेशनल ओइबा मियो सिंह लोना यादबा खुलाई पाइबा सिंह मथक्ता अमित शाहना थबक पैकेट पहौरे वीरेन कुकी लालौबा मसुंग स्टेट फोर्स की मरक्ता खुथोकनखरे लालौबा सिंह युम कुनरो मई थादोकनमले नीट UG क्वेट PG मसुंग क्वेट UG एग्जाम की मतम लेपले यूनियन होम मिनिस्टर खोंचन नंबर मोरगा मे कुंथ्रा दसकदबा रैली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना अयाबा पिरक्ट्री आसांका सा रिलीफ कैम्प निपाल दा नुरुल हसन तेंगबांखरे हाइसिना ऑफिशियल एक्सप्रेस की मुरे पावरे अथम दरेसे इरेबा ता मियाम की उहुल खंगना थबक पाइपकम लोइदबो ओरबदी MLA सिंह फम थादोक पिरो बहेरोय लुप सिंह सिंगी ताइना बमफुंग कुंथ्रा निपाल दा सिक्योरिटी थमखरे मियाम बु अकीबल हेंदबसी लेंगा की पांदमनी चीफ मिनिस्टर लालौबगा नोमै कामनखरे रैली चतुना मणिपुर की अफम सकतम काइबि हारो हेन लाउखरे हाइबसिन इरेबा की मुरे पावरे मथंग लेरसि वेलन पाउदा चुराचानपुर अमसुंग बिष्णुपुर की ताइना मफम खरदा कुकी मिलिटेंट सिंगा हिंग चुपा खुद तोंगनखरे मिते की युम खरा मई थाखरे कुकी मिलिटेंट सिंग क्वाक्ता योक्सलकपदि खुंजा सिंग नांजेनखरे लितान पोकपिदसु कुकी मिलिटेंट सिंगा कंबाइंड फोर्स का खुद तोंगनखरे साइटोन खुनो नोंमै कामनारिंगदा MLA रविंद्र ना कुकी मिलिटेंट सिंग दा वायरलेस सेट लाल लेपनबा अपील तौखरे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गियावना मितम मंगा मई थाखरे MLA पुंबा नाखै सेंगना फम थादोपिरो महिरोय लुप तरु इंटीग्रिटी गापंगमद्रबदी MLA याखै रिजाइन तोबिरो अक्सिल कुदोंग थिवा थोरक याबा चिंखोंग के मफम कुथा निपांदा सिक्योरिटी थमले बिरेन BJP बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की थंबान सलेंग थुगाइनब होंदोरब सिंह पुलिस ता तनखाइबदा अनि सोकले हाइबसिना खोय कोइलन पाउगी मुरो पावरे पथंग लेबसी संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन नि सिदि यारबसी शू violators likely to face music heavy gunfights reported at least 30 houses torched Nepal presents factual account to Amit Shah Shishipur Bijit draws a blank with no interaction Rai Patra take first-hand account at Kangpupi
Security deployed at 38 vulnerable areas, Chief Minister. Haibsina koi sangai speech mo power mathang lefc People's Chronicle. People's Chronicle the state central forces deployed in 38 vulnerable area, Chief Minister. MOS Rai meets Kuki leaders assure justice. Governor urged to open Imphal More Highway. NPP writes to Amit Shah, Kornak to meet Home Minister. 2 injured in police crackdown on protesters. MLAs donate ₹2 lakh for foothill villages. People's Chronicle gi power mathang lebsi Imphal Free Press. Imphal Free Press da Amit Shah to personally deal with Shu. Home Ministry officials begin talks with Shu groups leaders at Guwahati. Security deployed in 38 vulnerable zones. Operations on, Chief Minister Viren. How did arms from Shishipur reach Kangsu? Made up by bees burned effigies of Prime Minister, Union Home Minister and Chief Minister others. Aram by Tengol dissolved. Glimpses heavy exchange of fire in Bisnupur. Imphal Free Press ki power Nasi Imphal Pongwa Pausis Singi Moro Paukram de issue sing Matang Dazi, Lenaba Studio the Lengsham the Manipur Sanaiba, socio political commentator, P. Sonamani, Hamra Sonamani Taramukshi. Namamorina Kogi, Nasi Pausis, Niyari Singarang, Chief Minister Napangtoki, by press conference, the Ponduki from Singadugate, Toan from Singa, Cookie militant singer, no become the Pau, Napoi Puntarus in the Kamnakiba, Yumka, Maitaki, Pau, Morio Power, Ambula Sinisha. Garang Chief Minister Pangtoki ba press conference ta amna vulnerable oiba jaga kuntra nipan da khoi combined force security force deploy tongna ba tawre ha form sini hawjilai phang di khoi sigasuk mari lengna kana na khoi Amit Shah na Guwahati da pangtoki ba adumba khoi urep yum tambagi thorom amada mana phongdoki basi court na piba rai amada yumpham oiraga kalup ani gi marakta khoi classic khoi gi clash thoi ha form si thamgi madu hadi form amda da kanam dana react to su leitri ahamba Chief Minister si laktingna na hana khoi gi Home Minister na pi ki wafam mag statement du da tamugi ba kari open le kai hadi muleng thamito Jit Ahmad Alumbai na thagchari ELITETV busu malam da tabiri punong se aina kok nonjeri Jit masajam nungaiti na ngarang nahan ikai khunarba Griha Mantri Home Minister na Assam ke function amada hai giba wahi khara masai jamna thamoi shokpani Manipur da leiba mayam leader punamak government gi maru iba punamak na wahi ema pandaba ngangdaba khotaba mase aran mase bu achummani haina mayam mamang da haibase thamoi yamna soi adum gi permission lojeraga ai kai honorable Home Minister da ai line amatang ai haijaba yabra haiba aina nijari परम पूजनीय इस महादेश का गृह मंत्री हम अपने हृदय से हम आपका अधिक हम स्वागत करते हैं इस देश के 140 कोटि का गृह मंत्री एक महादेश की है आपकी जिम्मेवारी बहुत है हम समझते हैं लेकिन आपने गुवाहाटी में जो भाषण दिए हैं कि मणिपुर का इस किस्म के जो आग जो भड़के हैं वो मणिपुरी लोगों ने शेड्यूल कास्ट या जनजाति का ये दावी की है और अदालत का इस ऑर्डर से उसी से आग भड़के हैं ये माननीय गृह मंत्री जी ये बिल्कुल गलत है हम कतई हम तैयार नहीं है इस मानने के लिए क्या मैं अब समय क्या आपका आग्रह कर सकता हूँ बीरेंद्र सरकार ने मणिपुर गवर्नमेंट ने जो मणिपुर को जो आप सारे मणिपुर को मणिपुरियों को हर किस्म मणिपुर लोगों को ड्रग्स का माफिया बना करके इस किस्म ने कुछ लोगों ने कुछ कम्युनिटी ने मणिपुर को बर्बाद की ड्रग का सेंटर बना करके इसको ध्वंस करने की इन्होंने कोशिश की और कामयाब हुई आपको प्रशंसा करना चाहिए गृह मंत्री जी नंबर 2 सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जिन्होंने गन कल्चर बंदूकधारी ले करके जो अपने कैम्प में नहीं रह करके बंदूक पकड़ के लोगों से पैसा छिनताई करते हैं लोगों को अत्याचार करते हैं लोगों को रंगदारी में पैसा मांगते हैं मणिपुर सरकार ने आपको आग्रह की कि आप मणिपुर सरकार हम उसके साथ हम चल नहीं सकते हैं आपको अवगत कराइए लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि आपने इस बात का स्वीकार नहीं की और तीसरी बात सारा विश्व में जलवायु और आपका पर्यावरण के लिए लोग कोटि कोटि सारे विश्व के देशों ने इसके बारे चर्चा कर रहे हैं मणिपुर को पूरा जंगल को इन्होंने
बिल्कुल आपकी ये नरक बना दी। इसको मणिपुर सरकार, बीरेंद्र सरकार ने इसको हरा भरा जंगल बनाने के लिए इसकी इन्होंने प्रयास की, आपको प्रशंसा करना चाहिए था इन तीनों को। और एक सिविलियन जितने मणिपुरी, मैं मणिपुरी हूँ लेकिन मैं मणिपुर के बासिंदा हूँ, कुकी भी मणिपुरी के बासिंदा है, मिजो भी है, तंगखुल भी है, सब जो खाली हाथ में इन्होंने है। और जितने आपका अंडरग्राउंड ने इस शू को इन्होंने अपने घर घर में जाकर के बेघर करवा करके, आग जला करके, आपको भड़का करके सत्यानाश की मणिपुर को। लेकिन आपका भाषण ने आपने कह दिया कि आपका मणिपुर का आपको उच्च अदालत से इन्होंने मणिपुर का जनजाति का दरवाज़ा देने के लिए जो मांग की, उसी में से ये आपका कुकी और आपको जितने हैं चुराचांदपुर के लोगों ने, इन्होंने इनका पसंद नहीं आए और उसी से आपको ये शुरू हुई। ये बिल्कुल आपके ये गलत है। हम बिल्कुल आपको बात को मानने तैयार नहीं हैं और दुनिया भर के लोग मानते हैं। बस आई मसमद आई हान हाइजकी अदी अनी सुबदा हम तो अदुम हंगबिरी बिने याम चुमनी मणिपुर ते लेंगा के मैं पुबिरी पुनवक करीगन ngasi बौसे मनुंग द दिल्ली द चलगा वही होम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर द होय प्राइम मिनिस्टर मग द ऑस्ट्रेलिया न्यू पापुआ गुनिया अमदे ते चक्के अदी ममांग द उनबंगम द्री करीगिनो उनरग करीगिनो जी हुजूर है मकोंग पाइन खोरमबई कल्चर तो you must come including the chief minister and minister sir koi lepak se mai thak na foreigner na illegal immigrants lakta na nomai paire kochat na koi bahal le to bangamdri haina hairi batu adu haidri se karigino karige tumakta delhi ki media punamakta international media punamakta लोइन मथम का उन्नत मिति इस मिहात पनी मिति इस न कोई हिंदू धर्म चल क्रिश्चियन के लोइन थुगाई रे मोइन कोई हाथ पन मकोइन हालगा असे काउंटर तो दिबे से मणिपुर लेंगा करिगे तो भी दबनो मणिपुर के ऑल पार्टीज पुन मणिपुर की टीवी द थोप थोनु नोइन नसक कोई उनिंग दे न कोई दिल्ली द नु हायो इंटरनेशनल मीडिया द लान पूरी बा अल जजीरा द इन काउंटर तोई एनडीटीवी द इन काउंटर तोई आज तक काउंटर तोई एनी टीवी द इन काउंटर तोई अरान बदबो अखोइनो पोपे प्लांटेशन तोबुसु अखोइनो तहलिरा अखोइ वही पूरा मंगलिसबो अखोइनो तौरीरा नोमई पार हालियो मैम से अखोइनो तौरीरा मणिपुर द लेबा लीडर नखोइ यंखै नखोइ ताद्रबो हाइदेबसे नखोइ करी हजिस अमित शाह लाकनी यूनियन होम मिनिस्टर करी हाइबिगिना अखोइना यू मस्ट हैव द गट्स अखोइगी एमएलए 50s अचुम से करीनो हाइबा थेंगरे नहोय नखोइ नरिंजन याउदमरनरा नखोइने कीब नत्रा करीगी कीरिनो नोइ मणिपुर के एमएलए नि मतम ममद निंग तम लेपाक के अखोइ मदुगी अखो नोंसानी ngasi के दोगरगे ngasi जी हुजूर हरगा दिल्ली चल मखोंग पाइबो खरमबा अदु बौस मतम पीदबा अदु ताप मिति कोइ स तोखाइना ताव हाइबगी मसिगी वही तारक दोरीरा आई एंटी नेशनल नते अदु तौरे पुरम से अरान मसरगु से कनाला लाली हाइबसे करीगनो मणिपुर सरकार ने इंटरनेशनल मीडिया द एदगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द दिल्ली द मेन सागतना लोइन ये नत्तब पाउसन असेंग पाउ सेम सार अखोइबो खांगदंग होलिसुबु गवर्नमेंट गी मको एमएलए मिनिस्टर्स पुनमक पार्टी पुनमक मयाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मयाम करी तौना लेगे मणिपुर दी अखोइ मपान थोरिदरो असी मसी हदक लापद होबदस लापद मसे सेंगदोक पिउ करी हाई दे हेबदो मसे कोइ येंगनी हाइबसम दे थमजेगे आई हम थम्बी तामो अदुग हजि सिक्योरिटी अरेंज मतंग से लाकी हजि कसी पेपर द लोइनमक तौनरे बसनी कोई सिक्योरिटी के फुम होम द खुद थोकना क्रे हैबा मया पुंग तरुक उमे कामना खेबा दुगा यामना वल्नरेबल ओरबा एरिया फॉगॉक चाउ यावना कोई चीफ मिनिस्टर ना कोई सिक्योरिटी फोर्स से थमने है फुम जिंगरा प्रेस कॉन्फ्रेंस द फोंदो गिबनी हौजिक लेरेबा इशू सी मैमना हाइरे मखोइना दम तसेंग कोई मीडिया दम उरे करी खुजु खुलाई सिने एफसी मैम खंगब गाक्तनी अदुदा स्वाइसिदा कोई सेंट्रल फोर्स से लेबिरनु हाइबा गो बैक इंडियन आर्मी है तो खोलाउ लाउदना कोई गरंग प्रोटेस्ट होगन चीफ मिनिस्टर मसा प्राइम मिनिस्टर मसा दुगा होम मिनिस्टर की कोई मिटम भावबा मई थाब की कोई रिपोर्ट ले साइदा सिक्योरिटी अरेंजमेंट मतंग से कमाई दौनी हौजिक लेरिबा सिंगी एरिया सिंग लेरिबा से कोई बीडीएफ की खुलाई मतिक चाना पाइदब गाक्ति मदु कमाई थेनगदुनो अदुगा सी लेतान पुगदि लेरिबा कोई सिक्योरिटी की स्टेशन दबुक नोमे कापसल ले हाइबो मतम सिदा करीनो तौदि तमो मरुइना कोई सीनियर एसपी अमो शम कुइना कोई नागालैंड लेबिरकपनी हौजिक लेरिबा सिचुएशन से अदुगा मणिपुर लेगा लोखलेबो खोंथांग सिदा करी हाइबिनी यस सर चुमी जमयू सिक्योरिटी दि मणिपुर द टोटली फेल ओइग्रबने
मरमदी असिगुम troublesome area द चुमे लेमा की मकोकना Government of India the high ki suga okay chairman of Yadre, Moko Lamjam Hele, Togunu Habit Todun Lady, Masin High the Government of India, the High Government of India, Katang Tabi Hideva, Natan Katang Aiku, Hibum Tawi, Langaki Mako, a Tagatli, Tabuk Tawi Yamna, Adu Lemaking Moko Matandanati, Praja Mayam, government machineries Mayam, government ki top bureaucrats Mayam, government ki advisor Mako Yam Chao, Lari Yam Higro Mayam, Shim get a question lady Mayam Punamak, Makui Mayan, Mangan Mani state. Security the totally failed. Security failed with the second hide the Marmanile. Amana intelligence department, headed by IG intelligence state. District की Superintendent police की मागी मसागी intelligence branch lady, district intelligence branch lady or special branch lady, amamos lady मागी agent मागी shorts contact ऐसे पुन मक से मुहाना दिखे तो गत बने मसे इरांग से कोई रबने थोई बसे only Impal Belly दंग अक्ता concentrate तोरगा VIP चरपदा minister में चरपदा police officers मैम जो शलुत तो वो दें आई लेब आई माहो दे शलुत तो हो रोबदी आई शमसे खंग हो रोबदी है आई transfer posting चरपदा आई चत्तन व चिंग दे चत्तन व Impal नूं थंबी न व हाईवे भाग तक पूरे मणिपुर हाईवे से उखरुल से कोई गिनी Impal से मुकोई गिनी चुराचानपुर से कोई गिनी तो मणिपुर इशू कोई चुराचानपुर नहीं मिपम पुनरुले लेके तबनी This Manipur की पुलिस की सेटअप से आई अपील नहीं आई थोक मचाम तरोड़ ले जलक पने but आई मणिपुर नागालैंड के DGP के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होने आई DGP मरी मखाद आई याम नक न लेने आई माँ के राइट हैंड होने ले पने खची करते आई खंग जाए मसे सेटअप से completely मसे को overhaul तो भी हम दरकार ले करीबी तमक तो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन DM और DC what he had been doing it he was just like a dummy माई न फमन लेर मानो तो वो जब माई सी इंटेलिजेंस ब्रांच लेरी मान ही ने तो पनी SP मान मी दरकार लेर के मी लिशिंग थारो चाम थारो चनीपान थारो मसी सी थोक दोरे हाई वैसे मंगजों न peace processions and solidarity की procession चटपट तंजादम AK-47 तरह तरह तो पाए रगे चुराचानपुर दिगी कोई तोरबुंग तान किलोमीटर 11.2 किलोमीटर्स तान प्रोसेशन चटपट से वो नोंगमी चाम चनीपुर के AK-47 पाए रगे शू मीने पीस प्रोसेस एंड चट लगा आधा तोरबुंग ले रहे मिट्टी कम्युनिटी पुनमक लोइन मोने पुंगतु थुकाई न तो वैसे is it called Manipur government that peace and security or is it called that the our Kuki brothers community or is it called that the association peace and solidarity Manipur tabiri but travel each and punamak I have a due regard Tangkul, Mao, Maram, Paiti, Adu, Ada. I have a due regard. Yamna Paji, Adu Mane peace process from the Chalange. Why the Manipur government did not object? Karibung Namdraga Masi curfew Kandi or 144 CRP Ama Kandi, much a thing that Masingashi Toy Dabani. Odigi, Honorable Chief Minister Haire, Moise Lamhele Yadre, Nomi Pine, Quita Chatanangasi, Chingde, Kumtaraga, later labor, Chay Python, I Metibu Aina could defend the Bunati Achumasru Hajabani, Mitishu Prajani, Tankulsu Prajani, Kukisha Prajani, Kukishu Tamda Lady Bani, Chay Pyraga, Mina, the AK-47, the Tamdala, Jumdala, Kaparisibu, Paramaitan, or face the Godege. See Manipur government, why you did not realize it? Why you did not feel necessary it? Hojik anamis civil loigeraga koi doctor pur lakpai bhakta laye. Aduna hojik tauri punama se MLA punama minister punama show to wait tamakta television relief adu to akoi noi na sab uning de. Na koi ne mahan mani na koi ne preemptive measure. Ako masi tho di anticipate to ham thok pani. Masi jam kain to brem. Ai wahi am ta hajik mamangita with your permission. Jit. Have you? Mamangi to Oja Ibubi, Chaitra Manga Palami, I retired or Matunda. I all India Mite leaders, Manipur, my office, away Pamnale. Pamnale, Tanjasica, Karima Kudung Tiba Mutui, Madu, the DG Joy Kamarsap, Ibirami, Karima Kudung Sarsuan Toyam to Laka, none nang to you do it for job, hide man order and peak. Maigi Matamda, Ibobis up a Kaibisalam Lermani, Apabasarup. Amatang di hijake. Manipur se macet tagadur matangda. Kanagum maicho achubama underground lupki lak sema se Manipur the lakadore mase lak papi haida mai sema no mase ay yade haidan. Modi matam de
matum khara amuk Deputy Prime Minister LK Advani gi North Block ta leibada ai ma gi office ki manak tu leibada madu kana lerum gi haibada Samal Datta the Governor of Nagaland Ajit Dhaval DIB room number 102 Madi Padmanabaya Home Secretary boy mayam laktana khotna kari kre tana bada ibu bi sabta telephone tawi ai khangi pau kari hain tawi nang mang lakpa piu nang mang lakpa pi trabadi nang government ko dismiss to gudra hai di bo bi sapna hai ye na tai ai government na tai ishan ai resignation pi ge ad lakti lahloi hai. This is called the leadership. This is the government territory kai ba taraba Manipur se pungchet me kai ba taraba chief minister ma leader of the house and the government ma ko koina mai masai guts legi ma masan government of India challenge to gi akom bada Deputy Prime Minister LK Advani amadi the India gi mai chau achau manga taruk ko pham baduga ai madum North Block moi manakta leri kari mai mami ama oine chatlu bani loine to complete o masa jaroi dore haina adu idi lambi dum tung de la ludna adu so mane jaroi haidana mane thingi Mr. Ibobi Honorable Chief Minister adu gumba mathona leba sir aina salute tawjari adum leader ni adum matik chabu kawi asugumba mioi amani thokpam thoi mi amo oine chief minister roida ashoibe su yaugani afaba su yaugani but courage leibatai haibung ngamatai ai chief minister pamdi ai resign tauge ai che tharke haina deputy chief prime minister damana du haigi haina tai I salute you sir madu maina khoi je pami lenga ki moko pubata de pham khan ga nong se ile mi nongala to khargane chief minister ka ya khong na chali guardian chil akhoi kana na khoi usit ke ne we don't bother it ngasi chu mai chu mayam biruter chu mayam lady no ma retired or you will be walking like a street man like us but apaba thabak toroma linjin leina thabak toroba Manipuri integrity ki tamakta all community puno pusala phajana chamine kolan ngamaba madi oh masa pho thabak torme mayam jaida hai lambi de koin khoromune natri no koi uro ko mai thade tawja sarami jamai matam da haibedo ado hand bigano present government section biu handak lakpase ga dut pani ka pani haibedo chap chan handak home minister lakpase haibiu natri ga phambau thadu kadu adom soidan ka gani amuk kamu chief minister soidan mayan public mayan pigani achum thabak tawai adom achum thabak tawi ad kidi kibigano kari hangoi rino ne haibam thoi haibe something thagachegi yam sumi damo du haji security ke ji praja sina khwai dagi sauri ba ton ba singna tamja sida sauri bi koi central dagi lagwa force singa si adum yeng lai kai mo ta moi mamang da yum mai thari poche myam hura le adu haji put kem to bangam de lakriba central dagi lakriba adum myoi agadi personal security personnel Sing Tara Mari Hin Madu Kala Secretary have seen a total Hangamodi. On a Hazik lady was security arrangement state advisor to CM Nakoi normalcy Manipur Hanjan number Yare, the Giz Secret, the normalcy like I have from Sule. On a Hazik was security arrangement from state that as a security police department like Kamani and we must see security arrangements. Hajikamatum Yam Kudong Chadri Lakta Layak Hyrabus Kadumursu Hajik Adugam Tobi are right. Masiki tamutan suggestion amadi appeal ay tawjaningi sigiro mi singdo langak na amadi Bharat Sarkar na hingan bangam widra ngamoy ne ko number 1 number 2 mi amana jum amasaba lupa lising mga gini khangde lising amagi ni khangde laita lara ba singchen amas sajaba macha amasu sing laita manba ngachi sujaraga tanjaraga hingba mayam kayam jawri adu mayam jum mayam thadokri purmak se masi muk hani duman hangalam ngangbudra ngamoine makoida akiba angakpama poiba se akoy se chingdali ba mi gi makhadali akoy karam matum ko ja hat kadgi makoina haiba akibam le se government of India amadi Manipur lingak masin nakoi makoida masig ma feeling wakanna se masin ko on mangam gadraba never ever maramdi asok jam mi se maran le jidu mi singshi maran le ba mi chingi akoy okay daku mayam foreign de lakpa underground mayam na changa jum na changa halan gi bus masi aki besaru ka se adom the leader lady bang si photo jam nang thoga mayam da yam na akui media da yam na utli ba kholi mayam adom gi family da amatan thokpa tanja da adom kari tawudage masi yam ni easy oi roi chomi government of India digi haije koche nije duna relief fund kari tawudna khotna pi gani government na adugo aduna oi roi masigi preemptive measure in tungda amukhanda thok tanaba
masik kari toguni haibse wari sanbam thoi sanagadabni wari sanaba haibse janabagi wari purkadabni India ki mache tage akoi district tongane lege akoi Mizoram South Mizoram East Mizoram kan akangla tombi de theliba adigi Kampopi de theliba te Churachandpur thelibi simase Manipur lenga akoi mai de muktation banatro masi Manipur lenga ki manung de Chandra bro Adam MLA Tarana Ada Pamna Mizoram the Lerga at Kukabi Kapu or Mointer Noin Toning the Tojo de Kong Paja Haiba Lakani Haibatamdo Ushatan Toris Maseko Yabam Topra Manamadana Queen Hijeri say equal treatment to see white is a white black is a black Masito do Yadre Handi Shina Yamna Labactive incident ni Adu the Parama Pajana Koitame Adunam I guess suggestion Manipur police the missing Yamde Missing Yamdabu, Manipur police say missing Yamanbu, Yamandana district Kudimakta educate, Matik Chana, me listing Amam Gumba, battalions of Manakta Lerman Adun Oiroi, commandos Jamdru the Me Chama Guma district headquarters, the Thamba, communication, transport, Madigi, Ati, Chamba Punamak, intelligential, Mating Chan, Loyal Legatabni, village Hajik police ringam dadana, village defense force, Haibu, loop a sinabu, Manipur Naine. Manipur Galingata, Chumi, I Ojabirin Mino Kok Nanjan and Kromjeri, Adumna, I in a Changirum, the BD Kimilising Tara, the Chanipan get Tamuta to Lokotan, Hangat Pinabina, Hajarubada, Lupalising Mangataru, Hangat Ki, Madi Moy post late Tamu, Masequigi, post creation later Banina, Shin Yanuai, Yenge, Nashidi, Aduki BD Tuna, Arminum Daba. Ya koi asam rifle ngamdaba Central Police Organization ki mean khangdaba udaba rifle 303 rifle pairaga whole Manipur ke border punamak ayamba thoibin syringe ngasi BDF na ngai aina matumam da hijaki BDF se chaitara sure chanbidene BDF se regularize tobio makoi bu thabak sejan hanbiu adu makoi da matik chaba AK-47 rifle se pibiu manamdi lepak na koi tamakta aiga thangnabugi group se Pakistan is tong no oiro Pakistani Adamuin LMG light machine gun natrago MMG medium machine gun kapakadore adu the Asia madu chap madi pokumpi nerbadi thambam toidana what is sanabu konaba tonobadi ton karamatum the huran ba karmatum pato mission kadi torukani hajatam bro manamudra I request the government VDF say yamna pajana tabak tori Delhi de laiba or not still laibas security forces chahi kya lege dori Kadonsa living a moin. Tham legani, Thani legani, Muchakigani, Lakani, Moon topography of this area Monikari Kange. The beauty of the labor musings in Manipur see low in a map sale, Mampum Kadai Lake, Loni Kangani, Mokoi regularist tabu, Mokoi service, Matik channel of you, Mois Mogul labor mini, Modern Mohi Shibaki the mini, Central Police Organizations, Ateti Laposing Shidi, Lam to the Kang the Munmaran Sunate, Kadai Kapakane, only Kang the Bona, Moikarakitukum, Chatpagum Toy, Moja Aquamaran delete. Aduga, Samokune Tabada, Emunga security advisor, with due respect. Adumgi reports kara inaccurate oiba kara achumma saruka kara watpa imphal manung the phamangak to ina tobu tarabadiam langani ground field the kari toy guys not only army or Assam rifle paramilitary or central program moi report ngate alone natte state government gisulobum toy local people gisulobum toy madhuota khatang ko improve oigani haiba samtang thamjage. Okay, thank you. Damo I managed attend the brand to the break Matunda Koi Hazik Manipur the lady Minister of Home Affairs Minister of State Koi Lieutenant Rai na Tuanton Mangarang Koi Kampo PM the Church and Putsalu Bagi wa from the Church and Putadi Waris Hanaki de Kampo with the Waris Hanaki Mudugi protest to give test Mayam Sulay Aduga Atoba Zagas and that home Tadal Bagi from Mayam Sulay and a Sida Koi Tuanton from Lenagabaya Duga Adam by Tengosu dissolved temporarily have home Sulay. And so I cannot get up my issue solution of Honda Badaduna. I so viewers attend the break to break in Matunda, Yam to the Manzaraki. Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lising amaga chamapal marifuhum doida linkatki. Masina awang nungpog Bharat da yamna pak chawna miyoy bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kayagi changyeng sing pangthoi. Mayamdugi marakta amatang palabada radiological investigation su mai pak na pangthokli.
wana honajaba miyoibagi sebani khana angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mateng pangjaba asi sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari unit asida thamjariba matam gi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI 128 slice CT scanner mammography DEXA scanner digital x-ray loinana hematology clinical chemistry amadi clinical pathology immunology microbiology molecular biology amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers matam gi matungina thabakna yam khalakpa hena chinsilakpa asi koknanaba tongan ba floor singda sample. Welcome you all to UNACO College, Kongman Imphal East, an exclusive co-educational college offering both BA and BAc courses. UNACO College will be affiliated to Manipur University, Kanchipur. First academic session will begin in July 2023. Hurry up! Registrations and admissions open for 2023-24 academic session. Touch the pinnacles of success. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Breaking matungda adamu tara muksari tamu khata lakshining si khoi People's Chronicle su yaure Minister of State Rai ne meets cookie leaders as show justice type of form sida koi People's Chronicle der sida haire aduga amarom da koi tongan jaga atoba pautana koi Shanghai Express tana yauri basi Sisipur visit draws a blank with no introduction. Rai Patra take first send account at Kangpupi. Hai humri ganang siya koi Kangpupi da chat bagi sin aduga Kangpupi da protest okiba atuda koi protester mana pongte ko fum su koi protest hazal kiya duna mamangan han press conference hai uni chakani jaga singa chat kani Lieutenant Rai hai ko sin han press conference ta aduga koi makoi ko unaraga makoi gi grievances kai lei moina hanin la kai no hai badu maroina home minister laktingi mangoina na ma report ama thamna bani haji jaga singa chat pasi hoi yam bhai Kangpupi aduga Churachandpur chatpa atai jaga sing su belly gi leiriba atai jaga sing thengnariba adu relief camp de leiriba sing se more de leiriba sing map sing su bana chatpi ra kanda chap saba report ama vice leitaba report ama home minister thamagdi fai adu na sai duni khangdaba home minister da lan report pi bra court ki rai amana maram moira kanda na ma nan kwati da hai gi zo tamona su sing do pi gre sana swaisida Nityan de rai gi role si kamai logni tamo garang si akoi Churachandpur di ma wari sanbagi tanja pirakte haire Samit Patra babani aduga Kangpupi di wari sanari haiba home lei justice pangani haiba thajaba lei haiba protester am su phongdu lei footage lei akoi Kangpupi da garang togi bagi do ara haji Nityan de rai gi koi rule si logu da si kari no maruna amisa kuma padal lakdo bani home minister se sai da tamu kari happening Union Minister State Samit Patra national spokesman Mukhi ani se in advance tharak pase ningthou ma lakadabanina ningthou dugi maki Senapati haibatai laga ai lakadabanina nangna hana tawujaba ground up mayam khara aina laga machui taba khotpa yaningba wari saba khotpa tawdanaba afaba sarukta noina ground danu amta semamo praja mayam gi mot su nokhoi lorumu nokhoi taramu aina lakpadi everything noi aingo do wari to adi matung inna ai su makha chathage khotage nakoi angamba mafam game de su chatlu mafum pham de chatlu kholu haidana masi Bharat Sarkar na as a state union minister amabu tharaga nationalist was Samit Patra notice ki suma khwai da yamna maru oiba yamna khangba yamna ing tappa myoi amani mayamna jai BJP maru oibani adun tharak pani aduna maram de home minister India home minister kai se mi crore chamaga nipu home minister is a country kuntra nipu gi population geni problem se lising lakni mai makok yam lei yamna ma thagat ni ngai ni
yam thabak tawi issue se yaman khraba demand yaman khraba akoi mi sin puk phattaba su hen se yaman giba ngasi batar khanni jembiu prime minister ne khoi gi anu parliament inauguration togudori opposition parties kangbu ma group ama jone jawroi tawro aphawa tawre oppose toba phattaba tawre oppose tawroni yare asini adu tawrei ba mon advance lai se government of Manipur galaya ke mako party ki mako amadi government agencies mayam armed forces ke agencies mayam gucha ta tok ta sin tawraga kangpok pide se moi unabu kolba tawri mori de se mamun su amadi gi adesu ke ge churachan pudesu mapom phang ne helicopter na tawna ko de chatna samna re ko spate work ina hai wahim le hana maru marang thage ne tawro taradi hana ko ge lepapta tawro phajna tholun khol bafum jan tawro laga thok tharaga adigi akoi mention ba dumaina adum in advance thar ase pai adu de pai adu mo koi capacities am limited moni karim the decision pi bangam daba moni request to ba adu pai request to gudam ne after all cookie su kanan akoi ni ne akoi su cookie ni akoi amatani akoi adu mase kadu tamakta adu sum mi amana koi gi cha ba haibse aina kari haini ai chaluk ta pi ru chak ase masi the pain lak tan aina chaluk ani hum ching jhalak tan cha ba tarak patar madoni tari do sa se peaceful santiyanus churachanpur kangpopi lailisu haiba khotpa kangpopi khoide maru oiba churachanpur khoide develop oiba lailisu haiba bureaucrats mayam top ranking police officers India gi ai thagali mayam pung poku ki senior officer ai thagali ai salute toi kholi yam chakut thorang medical college for linghelise chief minister ne khallag thoina mana propose to bani adumai torpa chanja se sum khar ka sum henjel lak pra demand se sum chasal lak pra natan hairo the wise after all Mizoram no kubi kangani dana hai ba wakan ma pu gum to win adure lali please don't have that kind of a misconception you all cookie my brothers akoi foreign de lai ba punamak mokoi illegal immigrants singduna lag underground manung dal legal lekpak se pong manghali be se noi the son of soils ne cookie mamangai de lekpa you are our same blood we are all Manipuris nang cookie mi jo ibajai ai Bengal de le se we live like a Bengali adokoi punamak lamdu gi chan pathap lamdu gi yana bo koi pura chakadam ni adu noi na amuk kambum na pressure what kind of a pressure you are made noi issue yaw na mai chu selba do patte togunu come back let us live together you allow us to respect adu mete kanasu sumai dai mete completely mete phai haiba natte but majority we are peace loving people akoi pun nahi minasi haibani adu government na thare ba state minister amadi national spokesman se shemba saba khotpa themba khotpa chatok chasin tobu da haije khojo leidana ko mama mapa gi tarap ti lakpani na aphaba thab ne ina lojei thagan ningai su oi haiba I thamje ke amzime tamongrang se khoi political gi mileage lo balo do na tungwan bale ra kan da khoi janata dal united na ngarang se khoi press conference ma pang thoi adu da khoi Samuel Jindai hanasu khoi minister oiramba bani ana state le report sida ton ton ba allegation me am lei Dr. Nimaicha Duang manasu allegation me am to bu lei khoi gi police station dagi kuki volunteer kar lokhoki haiba pum allegation ma atopa channel amada khoi gi haulik paulina haukna phongdo ki phum da base torga ni ma chalwang na phongdo palai hauji le riba sida achobo hang ni odere ba se ton ba imaibel kya singasu MLA noi ngam daga di pham thado koi lakche ngang leba ngakchere ge ba chief minister pham thado o moral ground resign to ba ton ba jaga sing da dam kolau se lawrog lei it is the right time to resign from the chief ministership madu sudaka ibra oi dabra tamugi mi engda du hauji le riba situation sida koi chief minister resign torge hekta fall porakani haiba leigani haiba leibra ton ba hauji mapal gi channel sing da independently wa ngang khan ba lei akoi study akoi channel sidadi hairu kan de akoi thingen bige mo hairakani hauji leiba koi karan thapor gi where da ton ba issues in na ba inflame to we ba aduka provoke to we ba mayam so koi interview sing da dam thengnai mayam toriba sing ji akoi su ara sai sida Manipur lenga ki role and responsibility am chawi chief minister resign to demand to ba MLA may resign to demand to ba sai da tamugi ba kari opinion le interview do Jit masi shoi ri puno masi akoi gi leaders na shoi bani local leaders na imai ben haibse akoi gi mete gi imai ben sing shiba ki da bani British ki matam da gi nupi lan da gi hortana
Any community, including the government of India, you must understand, I must say, Manipuri women, Manipuri ladies should not be treated light. Once they revolted, government of India, you will succumb from the pressure and you will come down. Aduna, akhoi ima ibn ichanicha sing chamna lejaba Manipur se tangdulatan lebi tamakta leiba khotpa leiba se masi leader se kanano local club lady Mayampur local club mathak kana lady moi mai group ki ha aduna commissioner aduna ward lady adu lady adu mathak kanano MLA honorable MLA member of legislative assembly highly respected duly respected kari mokoi na hari bis chumbani noi na pham thado wai bis nangna mayam mokoi constituency se nangna pubang amdarba akoi mi shirakpa henjelakpa matik chana akoi nangna security pibang amdan nang thado hai bis they fully deserve haibam thoi adu moi ikai dabra hai se masi amu wani se adu relief fund da chalaga garim ka puraga cheng beg manga ka tara ka pir ro kol ga tawro madi bhasan tawgesna pungkhaim ga tv de logai Manipuri TV mayam se uraga moin asma harau jagri se TV mamang da mo se ngang da kok do is mayam na khang do na te noina tawri da tawsan na bani haba mi do sidring da mi du gi mai hida kari chagani mai kari award pa lady local area du kari asoi ba lady kari tawna mi phalak tar de thangna bu sing phalak tar badi local MLA should you not have looked into it and examined earlier Nokoi luini mi mang tak pulorigana ising botol kara purba thau lili manga taru ka purba aduni sigru mi den kon hingan mangam bro mai ge jum mayam chak na pungtum tana loi khaba family punamak mai ge sagai na te puna mang ge punuk pulta noi mu hingan mangam bro adui tamak na thado noi na pham thado noi no name the lakni attack tawguni hari bese this is the reason aduna loke MLA oi bai yan pamba sing yan tadirba jibao Tadradi Naiko Amusu Kanankan Labak Theory talk Pajai. A quick tone Ningde Adu Praja Mayam Haji May Horabani, no section low. Manam di Noina Praja, Mako Querabadi Mapam Punamakta, Punamakta, Masin Noina Han, Manjo Nagadoni Noina. I don't know when it took in the Tom Lunch and Layraga, a shock lure, a parallel, a botter manga, Matarama, Adi Kuki Jauri, Mijugi Jauri, Adutoro de Iamo, a caro, Adumo, Wakan Bada. That kind of a wrong notion you should not have, and you don't deserve to be called MLA. MLA we better than no Shivaki Ruidabani, no the Shivaki in Natra, other Tongs and Labani, other Prajam, horrible revolution, say, other Horub Kenny, Jit, okay, Manipur Liba, Prajamayam, Gantare, Langak Shole, Langak Sholabadi, upon the Piriba, okay, Imai Ben Ichenichasing, no Maiguli, British and Kapa the Palabu, character musing, Moilan, the Changanan High Moina. Preview, okay, Shan, okay, Kanjarage, security personnel in Jimbitre, Moina shoe the labor underground sing Manare, Assam Rapulgi me, Amadi Atigi, Central Police Organization Siga Moiga, Muge Jugal Bandi, Ani say Jagoi Sabada Chapchana Manadan Radha Krishna Jugal Bandi, Todana Tobugum Tawi, Hain Harik Pachayam Chumbajatni, Adulangak they request to Jage, Ayuke Meti, okay, underground nate, Meti, okay, Kulai Paibanate. Handakti loin meti punamak loin license preview noin protection tobungam dabanina aduna mokoi sumasana nupina hairapun imai benna aduna gun license piban nahada pigano mi matik chawmi da loin takna preview chingi mi de loin piraga karigano tamdale bede pidir se karigano why your bias government why this kind of behavior you have met it out adun handakti guns nomai salon license punamak tamdali punamasano equally pigadabani madgot oh nomai nomai kapna rudmai se nomai leidana ko haida chingna mai kundaba ngamoi haiba something ai thamjage nam phajaba hum dabi tamo makata la chening si tamo haji akhoi gi irang sai da khoi Batman Tanadaba Hektopa si Amnungai Tabani, Nahanzi, Asian Hospital Mamanga, Quaketelgi, Madaidan Pim Sambari, Tankul Pim Sambarida, Assault Toba, Creato Sing Siam, Tongantonba, Group Sing Nakojanendo Puntori, United Naga Council, Su, condemned to whom Tame, do Ate Ladiba, and Samgi, Aduga Ladiba, Koiki, Teneli Kamunasu, whom Yama Town Crea Duga, Federation Hominus Yam, condemned to what Toyton by organizing the condemned to Veduna. Lady Ba Kung Tangili, single super, what the what but the Suma talk pussy.
याम नुंगाई तबा दुगा हजसे मैम कन्फ्यूजन लेबी वफम कनाना कुकीनो कनाना नगानो काई खंगदबा खंगा खनौ है वाब नतब मीना फाउदी मदुगोंद खुद थाबना चिंबा फी सेगाई कायना चिंगी गाय वफम से नुआते अखोनसु मदु पामदे खोजंग चंसीलीबसिंगना यामना मुन्ना खनब दरकार ओइब्रा खली मदुना कछु नतबदा अखोई हेना चौथोरप याबगा वफमसु लै साइ मतंगसिदि तमो करी हाबिनिगिदो मशम चुमजानी अखोई सक्से मानबा अमदि ट्राइब अखोई कैनोनी हाइबसि सक खंगबसि याम वाना थई यामना कैंतो हनक बतदा मसे अखोई मी अमने मी अमा द वांगांग खोटपा हाइबसि अखोन हंदनी येंगोइदबनी अखोई से अमतनी अमन अमन इकाई खुनु उठकदबनी से अखोई की याम बमलेरमी आरबी मिंथिंग फॉर्मर मिनिस्टर ओइबा तंकुलनी मक्कयाम फजी वंगांग संग मयाम पुन मणिपुरी पुन जानब चली सीनियर सिटीजन की मा प्रेसिडेंट ओइरमी अति अति लुप की सु कयाम मा फजन तोरमी कनागुम नागा सिंह नसु लाक्तन अंडरग्राउंड सिंह लाग नंग करी तमुक तो नो अम ग्रुप अम दमिते की तम ngang इन खोल हाइबे माउद हमने तौगी बट ही वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल मरम दि मयाम गुजारे चमिनबा अदुन आरबी मिंथिंग अखोई अखोई आइना मापु अंकल कवी अदुन मा लेगिदबसे जम नुंगाइते ngasi पीस की तमकत मान मको कोने चलमसु याबनी डॉक्टर नरल साहब न मान मको कोने चकदुरी हाइनस अखोई ताजरी अखोई तमदलिबा अखोई गिसु खतंग असोइबत अखोई हम नहिने सिंगसे मिनि तमत अखोई ने चिंगदलिबा लाको मी प्रोसलोन हाउ इज फतबदि नत्ते ममांग शेड्यूल ट्राइब जनजाति हिमा अखोने तालीबसे अखोई अमतो लेमिनरमबनिना अदु चिंगदलिबा मीसिंगसे अखोने त हाउ हाइबे वही सिमो कुई द हाउ हाइबसे फतबदि नते अखोने से हाउबी जम हाइबे लई हाउ अखोई हरावम करी करी कोई हाउ यम लई कुकी दिस हाउ अखोई हाउकी टुकी यम ना हाउ हेसिला फमुन हाउ मीन हाउ दोरिसे हाउ इस मखन ट्राइबल नि अदु मीन हाउ से मी हाइबे गुम जानी अदुनि तौरिबसे अखोइना अमन अमबु हंदना येंब खोपसे हानदि याम हंदरे मसे मांगी शेंगी तोरप मतमदि सुम तोरपदि पुंग अखोइ मिति मबो नंग ब्राह्मण ने नंग आरके ने नंग सुपर कास्ट ने हायर कास्ट ने अपर कास्ट ने अइना नौदे वांगे नंग खरो ने मिन नंग युरे खोनमनि हाइबत अखोइ मनक्तसु यामना सिगुम फत्तब लमचत अखोइ अकाय समाज पुरा मंगहनबसे अखोइ देसु हौबनि अदु चिंगदि लाकु मिसिंगसे हे हाउ हाइबा हाउ हाइबे मोत नंग पाइतेरा नंगबु करीरा नंग माउरा नंग तंगफुलरा नंग कुकीरा असुमाइने एड्रेस तो बिरिते फगदबनि मसे कोई कर सेक्शन में दरकार ले हंदंग मतद क्वाक कथेंदो नुपी मचा तंगफुल चनु मरी खक ऑटो रिक्शा द लक्चबदा मखोइ दे खंग मोइने अयु कोइ तंगफुलनी कोइ कुकी नते सुमाइन तो नतो बको तो मोइदे यामना नैब खोपा खर इकाइ ब उटपा खोपा याम इकाइ पीब खोपा तौगी हाइबे तमक्ता ngasi कयामना अखोइ इकाइ ग्रमो मसे तबम थोकते मसे अखोइ से चक्कर पखर वाट पर अखोइ से इम्फाल टाउन द लेदेन अखोइ से दुनिया ने लोन खन मद खन बयादे को कोइ अमतनी अदुनी तंकल कम्युनिटी तंकुल लोंग अमदी की तंकुल की मरुप मपांग अखोइ मयाम पुनु पोइन खुटलोन दे अइने खरमजरी अंगांग सिंग खंगदना तौगिबे पुनमकदो मखोइ बंगापिउ अखोइने मतिक चाब सजाय पीरसु पीगे इचा अखोइ इशू मरी खक लाकपदा अदुमाइने मोने मफम मरंग खन वंगांग संगांग तौदना खोतना तौबदो यामने इकाय मिति यमगी सीनियर सिटीजन अमा ओइना अई सममाइ पुबं ngamde अईगी मरुप मपांगसु यामना लेरी अइने यामने इकाय खुनु उटप यामना लेरी तंकुल कम्युनिटी दे एप्री कम्युनिटी दा अदुना अखोइने एनी थबक तौबदा मी इज्जत तौबा चिंगदे तापु मी सिंग से खर थौइना फजना अखोइना मखोइबु अखोइना लुना तौबिबसे हम दरकार लेई नुपी मचा मरी दुनी इकाइब फंगिबदो इशू अइना खरममे नोइ मरीद अखोइब ngakpiu moi mari gi tamakta aina thoine thoduk kendotna whole tangkulong punamak ahallamom punamak aipu aina akhoi punam meti madu lanna tawhibu tamakta meti punamak ki tarapte su aina su ngakpiu haibasumta aina khormjari तमो मखता ना कोई ngरang si कोई केबिन पीडी की कमिश्नर ना कोई बॉबी वे खोम ना कोई हाई रे हजि फाउदा तोन तोन बे स्टॉक सिंग कैम ले के है पोसे दुगा पोचे की ममल से हेगन योन बे यारो है ना तो पोचे की ममल से दे तुम अतिया पक न वांगे जे तोन तोन मफम सिंग दा कोई योनिंग बद योन बने दुगा तोन तोन नंबर अनि सु पीडी मसिदा कांटेक्ट तो है ना हजि पोचे की ममे हेंगल ई बा दुगा योनिंग बद योले बा दुगा जी रिलीफ कैम्प द लेरिबा मैम सिंग अवाब मपाव मैम से याम फजना से दा कोई रिपोर्ट तो वेदना स्वाइ सिदा इन एक्शन स्विफ्ट एक्शन मा नखुद बे कई दरकार ओइ के दो तमु के ओपिनियन थबता जम चुम जाने यम नु मान लेबि जाने अम त खन्ने जम्बिउ नुपी अयु सुनुपी अदोमु सुनुपी अयु इमा अदोमु इमा मखोइ नुपा मैम मरक हिपसु मोइ हंगोइ
मफी मरुन सिम कदाई दि सेलुदोरी मफी मरुन मनुंगे फिरोन मोई सोंदो खुंजिन से मोई तोइने तवी नुपा खोइदे मोटली मोइदे खर नांजबनी कदाई दे रुजरदोरी कदाई दे चाकचानी करमाइना मफी मरुन से सुगनी अमान पुरको फिरोंदना ओबो ओक्त्रिबसे खंगदे करमाइना लांजेलग लाकपनी असंग मखुदों चादब यामना लेरी मखोइदा अंगांसिंग लाइक तम फंगदन लेरी स्कूल काद्री पैसा नुसा हुंदो मचेलकपसु याउरी लाइक लासुगी कंप्लीटली मखोइ डॉक्यूमेंट्स पुनमक लोइना मई थाबद लोइना याउग्रे मई मकैदे लेहुबो पुनमक लोइना पुंगतम तुमना लाको पुनमक असे मसी यामना लेंगाकना यामना कुपना मसी जंगहंदना मसी मी अममतंग वरी से ममतंग फजना तादने हेत मोइन हाइबे पुनम यारे यारे तागे कोके नते फजने मखोई स्टेटमेंट अमम लोने एप्लीकेशन थांगे तबनी नंगी करी तौगी नंगी लम करी नो नंग कयाम लम लेगी अदि नंगी करी करी मांगी करी करी नंगी कंतोगी हाइब न चिंबसे मखोई की स्टेटमेंट से इन रिटन फजने लौरगा मदगी अमुक मखोई से ओरेली अमम त वरी शानतन खोतना मोइते चाक खिब मै चाक मोइगी मुंग मनुंग द लेगे देबो मी मधु पुनमुक्त मखोई बु खतंग तंग दुले तान शांति पिहन गाइबे तारबदी मखोई बु लून तोबिउ मखोई इमीडिएटली लेंगाकना तोबिरी अदुबु सिनदि ओइरोय अतिशत यामना थुन तोबिबि दरकार लेई कुकी एरिया खंगदे मोय अखोई ज्ञान तमिनसी अदुमुसि इम्फाल कुकी दे जुम कयाम लेरी मोय मु लाकदब लेई मतुंग द मीटिंग न तोबु तार द मीटिंग न अमु मीटिंग बु मु लाम चंगनी तोबु यादे हाइदना अखोई यदि तमक लेपी अदु अखोने लेपे सुमाइना ngasi churachanpurda leire pungtom tor manghali punamak kuki khoi chinau punamak ase wakan se puroidrane akhoi de manipur da lakpo de sidi ekhang khang na tawgibani na akhoi nanghaudre matung de di kuki punamak se tari punamak tribal tari punamak akhoi civil society organizations na akhoi mase hana ko mangjuna na tawbi ade akhoi matne na akhoi me thon gani adu mahina adongi area da taba tanja da su kari taroi de gene तंकुल की मरकता मिते केम लेरी आते के अतिथि माउद च मिते केम लेरी अद नोहिन कंदन कणान कनगदेगेने मसे खोय ज्ञान तमिने बगी याम दरकार ले थोखिबो यामना नुंगाइते मतुंग द अमुक थोंदब मसे को ईश्वर खुरमसी स्टेट काइबे वखन और थुगाइनबो अशोयदनबो खनबिगनो मदुदी शोयदनो खनबिगनो स्टेट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी एंड स्टेट बिलोंग्स टू यू हाइबे समतंग आई थमजगे तामुगे चिल्लो मतम गाइथोपिरंग असि अखोई एलिट टीवी के स्टूडियो दे लेगबिरक्तना तोन बा इशू सिंग अमदेंग असि इम्फाल फोंगु पाउ से सिगी मरो पाउ खनबदा सरुक याबिबगे दमक तामबु हानन थागचे आई फरमजरी दमबु असि के दम एलिट टीवी की न्यूज़ जेरे क्लॉक मतंग असि लोइसन जेरे सुनि मगन हाइजब दुनिया कोई चैनल से मनाक न केबल ऑपरेटर्स ने कनेक्ट तो यो चैनल से एमसीटीवी मणिपुर केबल टीवी जीटीपीएल कुतंग चैनल नंबर 991 अमदी 975 तो फंगबिगनी मसि सुनतना कोई चैनल से फेसबुक इंस्टाग्राम सो यूट्यूब तो फंगमि मरे ने यूट्यूब द 24/7 कोई चैनल से फंगबिनी दम लाइक तो बा शेयर तो बम सब्सक्राइब तो बुक एट द सेम टाइम नोटिफिकेशन बार चंगमिदना बेल आइकॉन नमिदना कोन खुद खुद की बिजी ब्रेकिंग न्यूज़ सिंग असि ताबम सो येम खुदों चाबु लबियु अदम मस को द फीडबैक एम सेशन पिबियु कोई की ईमेल एड्रेस info@elitetv.in नत्रगा व्हाट्सएप नंबर 9856236124 फोन नत्रगा 8415875251 दा अदमना फीडबैक एम सेशन पिबिरक यागनी अदम पिबिरक बा फीडबैक एम सेशन थबक तो अंथोंगनबा मतम खुदिमकते एलिट टीवी ने सेम सानो लेजै हाइबो हम थमजरगा सिगदी काइनेन बेथंग निजरी पिनिबिरस अदोम गाड़ी मचा दरकार ओइबिब्रा सुपना की मिनट कुंथ्रा की मनुंगदा डॉक्यूमेंट इचंग चंगदना बेस्पा मते एप्रिलिया की अपांबा मॉडल सिंह सुपना तगी लुपा लिसिंग तरा खक्तंग पुथोक पिदुना लोन ओइन लौबा याबगी खुदोंग चाबा पिजरे अकुपा मरोल की दमक कांटेक्ट होबिराउ 9089895330 अमदे 9615823252 तुलसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड थांगमैवन अमदे संगाई प्रो खुदोंग चाबा सी मांगन बिगनो मसिम कांटेक्ट होबिराउ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई